Umukino wa ruhago cyangwa se umukino w'umupira w'amaguru numwe mu myuga itanga agatubutse kandi igakiza abayikora, by'umwihariko abayikora kinyamwuga, ndetse nabo ikabagira abatunzi b'abanyamwuga, ikabagira abajejeta faranga cyangwa se dukunze kwita abagwizatunga cyangwa se abaherwe, n'amazina menshi yagenewe abatunze agafaranga ndetse gatubutse. Tugiye dusubiza amaso inyuma tukareba mu myaka yagiye itambuka, bamwe mu bagiye baba ibirangirire mu gutunga ubutunzi, twirengagije indi mishinga y'ubucuruzi n'ubushoramari bugiye bukomeye, tuzasanga umwe mu myuga umuntu afata ikamukiza ni umwuga wo gukina, yaba akina basketball nka LeBron James tuzi byahiriye, abakina kandi football nka Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Beckham ndetse n'abandi bagiye batandukanye babashije kwinjiza agatubutse ndetse bakakinjiza biturutse ku mpano zabo. Gusa by'umwihariko uyu munsi nkangira ngo tuganire abakijijwe no gukina umupira w'amaguru kandi baza kwisanga bayoboye urutonde runini rw'abakinnyi babayeho bagikize. Uyu munsi rero nkagira ngo twiganirire ku bakinnyi bakize bafite amafaranga menshi kurusha abandi, akaba ari amakuru tugiye gutangaza twifashishije Bloomberg yatangaje ano makuru mu minsi mikeya yatambutse, igaragaza abakinnyi 10 bakize kurusha abandi ariko bakiri mu mwuga wo gukina umupira w'amaguru kugezana n'isa, ariko bakaba barusha abandi ku rufaranga. Reka rero turebere hamwe aba bakinnyi tuvuye ku mwanya wa 10 kugeza ku mwanya wa mbere, ese ninde utunze. Nyamara rero mbanze nkwibutse yuko umupira w'amaguru utanga agatubutse. Reka nkunyururemo nko ku ruhande rwa Cristiano Ronaldo dukunze kwita CR7, ku mwaka yinjiza akayabo k'amafaranga kangana na miliyoni 200 ahabwa n'ikipe ya Al Nassr, akagira kontara ya miliyari y'amadolari, akaba ari kontara yawe na Nike kandi agacuza brand ya CR7. Byumvikane yuko ni ibintu byinshi bimwinjiriza, aho agira amato, aho agira amahoteli ndetse n'ibibanza ubariyemo amamodoka we ubwe atunze. Kandi ibingibi bikaba ariko bimeze kuri Lionel Messi mugenzi we ufite amafaranga ahabwa na Adidas, akagira amafaranga akura mu mahoteli n'ibindi byose agenda ashoramo imari, aho afite n'ikipe afatanyije na mugenzi we Luis Suarez. Ibi byumvikane yuko nta gafaranga kenshi baba barakuye muri ibi bintu nabo bakakabyaza andi mafaranga menshi atubutse. Mbanje kugwereza ikaze rero ku muyoboro mugari w'ibyegeranyo ndetse n'amakuru agezweho n'ibiganiro biryoheye kandi binogeye amatwi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni iwacu topic n'ahandi, mwibukije gukanda subscribe niba ari ubwa mbere tugiye kubana muri kino kiganiro, nkaba nkubwira ngo fungura akazogira kugira ngo ujye ubasha kubona inkuru cyangwa se ibyegeranyo n'amakuru uko bigiye bishyirwa kuri uyu muyoboro, nawe ujye uba umwe mu badukurikirana. Ningewe tugiye kubana rero, ndi fixe ningewe uri kuri mikoro, nkaba ngiye kukugezaho abakinnyi 10 bahembwa agatubutse kurusha abandi, ndetse abangaba bakaba bakiri no muri uyu mwuga. Nagutindiye rero reka mbwire yuko ku mwanya wa 10 turasanga umukinnyi w'ikipe ya FC Barcelona ibica bigacika mu gihugu cya Espagne, na undi ni Robert Lewandowski. Uyu nguyu rero akaba atunze akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 63 z'amayero. Mu mafaranga y'amanyarwanda na mafaranga angana na miliyari zisumba 70. Ku mwanya wa 9 kandi turasanga Mohamed Salah dukunze kwita Mo Salah ukinira ikipe ya Liverpool. Uyu nguyu Mo Salah cyangwa se Mohamed Salah akaba atunze miliyoni 66 z'amayero. Ku mwanya wa 8 kandi turasanga Antoine Griezmann umufaransa ukinira ikipe ya Atletico Madrid yo mu gihugu cya Espagne. Antoine Griezmann rero akaba atunze akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 67 z'amayero, nayo n'amafaranga ari hejuru ya miliyari 70 tuyegerageje kuyashyira mu manyarwanda. Ku mwanya wa 7 kandi dufite umunyakoreya Son Heung-min wakiniraga ikipe ya Tottenham mu minsi mikeya yatambutse, akaba afite akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 75
z'amayero, byumvikane ko n'amafaranga amaze gukabakaba cyangwa se kurengaho amafaranga angana na miliyari 80 mu mafaranga y'amanyarwanda, rwose ararenga tutabishidikanyijeho. Kandi ku mwanya wa gatandatu ku rutonde rw'abakire cyangwa se abaherwe bihebeye umwuga wo gukina umupira w'amaguru ndetse bakaba bakibikora kuri uyu munsi, turasanga Paul Pogba ufite akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 96 z'amayero. Naho ku mwanya wa gatanu kandi turasanga Karim Mustafa Benzema nawe wari ihebeye ikipe ya Real Madrid. Ubwo ni kugenda ngerageza kuvuga amakipe mugiye mubazimo kugira ngo tubyihutishe. Rero Karim Mustafa Benzema akaba atunze akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 150 z'amayero, n'amafaranga atubutse ku mukinnyi w'umupira w'amaguru. Ku mwanya wa kane turasanga Kylian Mbappé Lotte. Kylian Mbappé rero uyu musore w'umufaransa wamamaye mu ikipe ya Paris Saint-Germain, bakaba ari gukinira ikipe ya Real Madrid yo muri Espagne, akaba atunze akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 186 z'amayero, nawe akaba ari amafaranga asatira cyangwa se arengaho 200 miliyari mu manyarwanda. Dukomeje kandi tumanuka tugera ku mwanya wa mbere, turaza gusanga ku mwanya wa gatatu hari Neymar dos Santos Jr utunze akayabo k'amafaranga angana na miliyoni 280 z'amayero, akaba ari amafaranga asaga cyangwa se anarenga kuri miliyari 300 z'amanyarwanda. Ku mwanya wa kabiri kandi turasanga Kizigenza de Goat Lionel Messi Andreas Kuchitini, umugabo w'umunya-Argentine wamamaye mu ikipe ya FC Barcelona aca mu ikipe ya Paris Saint-Germain, ubu ngubu akaba akinira ikipe ya Inter Miami CF yo muri Amerika. Rero Lionel Messi nawe ufite amafaranga akunze gutungura benshi akakunze no kumujyana na Cristiano Ronaldo ku buryo bw'imikinire yaba ku bukungu n'ahandi hose. Turamusanga kuri umwanya wa kabiri, aho uyu Lionel Messi mu bikorwa byinshi bitandukanye agiye afite, yaba amafaranga ahabwa n'ikipe ya Inter Miami CF, amafaranga akura mu ikipe ye na Suarez, ndetse n'amafaranga akura mu bikorwa byo kwamamaza, amafaranga akura mu bindi bikorwa bye byose bimwinjiriza. Ubu tuvugana bigaragazwa yuko afite amafaranga angana na miliyoni 620 z'amayero, n'amafaranga menshi cyane. Rero ku mwanya wa mbere tudatinze nyangwa wakomeje kumva uru rutonde, twirengagije abandi bantu bakoze uyu mwuga bakaba bararekeye gukina. Uyu niwe wa mbere mu batunze amafaranga menshi bagikina bakigaragara mu kibuga kuri uyu munsi, akaba ari nta wundi rero ni Cristiano Ronaldo Aveiro dos Santos, umugabo w'umunya-Portugal wamamaye cyane muri Manchester United, yamamara mu ikipe nka Real Madrid, yamamara muri Juventus, ndetse yamamara ubwo uyu munsi ari gukina ikipe ya Al Nassr yo muri Saudi Pro League cyangwa mu gihugu cya Saudi Arabia. Rero Cristiano Ronaldo ubu ngubu akaba agwije akayabo k'amafaranga angana na miliyari 1 na miliyoni 45 by'amayero. Byumve neza, ni miliyari 1 na miliyoni 45 by'amayero. Byumvikane yuko niwe uhiga abandi bose bagikina uruhago cyangwa bagikina umukino w'umupira w'amaguru kuri uyu munsi, utunze agafaranga kenshi, bikaba ari kurikira kuba yakira miliyoni 200 ahembwa ku mwaka n'ikipe ya Al Nassr, kontra ya miliyari ahabwa kugira ngo abe brand ambassador cyangwa se yamamarize Nike, ndetse ugashyiraho ibibanza afite, ugashyiraho amazu, ugashyiraho amato, amahoteli n'ibindi bikorwa birimo nko kuba acuruza brand ya CR7 bivuze Cristiano Ronaldo nomero 7. Ikaba ari brand imaze gufatisha bitewe no kuba afite abakunzi benshi, yigaruriye cyane cyane ku isi mu bakunzi b'umupira w'amaguru. Abangaba rero nibo bakinnyi 10 bayoboye abandi, ngira ngo ndabakubwiye kuva ku mwanya wa 10 kugera ku mwanya wa mbere. Rero Blumelang bakaba batangaje ko abo ari bo bakinnyi 10 ngubu bakize kurusha abandi bagikina umupira w'amaguru. Twirengagije nk'abasa Alex Ferguson babikuyemo amafaranga menshi, ndetse n'abarimo
David Beckham, abantu bagiye bikuramo amafaranga menshi cyane, ba Samuel Eto'o, ariko abangaba nibo bakiri mu kibuga. Ndagushimiye cyane rero weho waduteze amatwi, weho wafashe umwanya wawe kugira ngo uduhange amaso. Mwibutsa gukanda subscribe niba utarakanda, wikwe ufungure n'akazogera kugira ngo ujye ubasha kubonera amakuru kugiye. Naho njyewe twabanye muri kino kiganiro rero nk'ibisanzwe ndi Fixe, nkaba nkwibutsa kujya ubasha kuba wabona iki kiganiro, wabona utararebye ukajya kuri YouTube yawe ukandika ijambo iwacu topic, ubundi ugakora search, barangiza bakaguhereza nk'ibi ngibi uri kubona. Iyi channel ubona nkozeho niyo nawe uzajya bitukoraho, ubundi urabona n'ibiganiro byinshi tuba twaragiye dukora, nawe ube wareba ikiganiro ukunze cyangwa se unahere Rwanda ubyumve, cyane cyane ko tuba tubafitiye ibintu by'ubwenge. Turabakunda cyane. Ciao ciao.